Sawazi ukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento, amafasha bashlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Lilabo dlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Lilaba kanodume ehlezi kamenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelwe khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Unduna kaNdaba untombisi yakuncumela insizwa zamkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekseni ngovulo sazivuthula ngoba sigcwele amabethe. Ngikhona likhola ngenhliziyo engalibhanda kancane esotweni ungqamqama umsathe enkankane lakhalathi ngihamba these lo sito lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Umuntu wentombi ezithi zikabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni exegisa imilo maqede zikhohlwa amasokazo. Inkunzi ekhonya ishaya ishoba zibhongele phansi edlana zomaqede zihlaba isinyelela. Angihambi ngedwa ngihamba noZwide omkhulu. Awu, sanibonani siyanibingelela sengiphinde ngabuya ngikhona. Ufogiyani lo mfowethu Nxumalo usiphundo siyabona siyabheka sinamehlo usikhethe emana omnyama nedlebe ligobla njengale mbongo lo ntombi sengizakiyeka ngishela unyoko umbathatha zasala ka ngoba zasala ka swayimana usilonda sengana siyakhula siyamemetheka kudele waze sikaneni ukuthi sesaba njani umfowethu qotha abadedele bangene emasayidini luyani soqeda bezizwe umbuxoso mlezimbili esekhula nesomuntu umathathe konjana ubika imvula kaZulu ayethe awu Fogiyani mnewethu wasisho ngezomhlabe kumxhwele mnewethu Fogiyani asimkhumbuze umbukelo wempunga yesinto ukuthi uFogiyani ubani uzobona ugqoka ijazi omunye athi umthandazi lo ake sekulungise lokho nibona na impulampula yami cha uFogiyani uyinyanga akasiyi umthandazi kodwa ngiyazana noNkulunkulu ngiyathandaza egumbini lami so njoba ngilanga inyanga lokho akufihliwe ingakho ngathi le ndaba kaDR dokotela alike lime ngesihloko ngoba angikwesaba ngizenyezi ngakho nginyanga elaphayo ngesintu emba amakhambe esintu imbi impande phansi weFogiyani mnewethu kunomuntu la Fogiyani othi umntanami bamthumelela ngezizwe kube khona umuntu la othi bangonela izinto mina ngoba basuke bafaka izizwe okhambeni lami ngangiludla kanti okhokho bami abazifuni mhlawumbe nje Fogiyani ukwenza nje kucace kumbukeli makukhulunywa ngezizwe suke sikhuluma ngani masikhuluma ngezizwe ububi bakhona buphi ubuhle bakhona ngabe bukhona yini ayilansi indaba enkulu ngiyayithanda ke le ngoba ukhuluma ngento igaywa yimpela ubuza into engiyaziyo kahle uyabona leli gama elithi izizwe lijule kakhulu njoba kuthiwa izizwe sikhuluma ngamagumba amane omhlaba amathambo lawagayo lapho izizwe amakhubala ayangena yebo kodwa siwe sikhuluma ngamathambo izizwe ke zinabo ubungozi kakhulu mhlambe Fogiyani uzohlabela phambili ngixolisa ungene emadembeni umbukeli uyazibuza ukuthi njengoba nje kukhulunywa ngamathambo futhi uphinde wakubalula ukuthi kukhulunywa ngezizwe ezahlukene amagumba amanomhlaba kusho ukuthi amathambo ezilwane zamagumba amanomhlaba kunjalo amathambo nje ezilwane ezahlukene njengoba kuthiwa izizwe izilwane ezahlukene okungaba ibhubesi kube yingwe kube yinqe angithwasisi kodwa sengiyanitshela ukuthi amathambo njengoba kuthiwa izizwe izilwane ezahlukene esuke zigaywa la bese kufakwa imvulamlomo uzwe kuthiwa imvulamlomo isihlahla ke leso esifike siyivuse lento yenzela ukuthi izizwe umsebenzi wazo kahle kahle zehlukene mhlambe amahlandla u5 noma amathathu noma u4 kuya ngokuthi uyigayi wayimisa kanjani kunamalenzane lamalenzane izizwe zokubholofida kunamajaji amajaji izizwe zokubholofida kunezizwe ushikishi izizwe zokuthunywa lezo kunezizwe omadoda abashokobezi ziyathunywa lezo kunamabutho ke manje la ngoba amabutho aphuma la izizweni ayaganga na wayayishaya induku aphatha isikhwili nobhoka yalwa
lezi zinto esikhuluma ngazo izinto eziyingozi engingayikhiphi mina esigodlweni sami mangingakwethembi ngoba uma ungafika uyijika lento lapho uyibuyisela uthi buyelani lapha ingabuya ifike la ingane igaywe yimi yimina engiyaziyo so ubungozi bayo uma uyifakile idlozi lingayifuni ngoba inamathambo lento kunamadlozi abantu angazwani namathambelwane afuna ukugaya ikhuba lokuphela kunamadlozi abantu umuntu wangenwa umthandazi okufana nje athenga lo mnazaretha abusiselwe wona afakwe emanzini abuya khulekela amanzi kuphila abantu kunamadlozi abantu athi mina angenwa idlozi umuntu elana umthakathe elifuna lezi zinto Fogiyani angithi uyangizwa manje ingakho kuphoqa ukuthi uma ngabe uyinyanga ube nezindumbazi bentathu ungayimix lento endlini ngoba uma uyimix izoxabana bese ugcina ukuthi uzondwa abantu ngoba uthatha into ongayazi wayenza wayazi mhlawumbe Fogiyani khona umbuzo omncane ngifuna ukucaciseleka kuwona kunomuntu la osebenza abantu Fogiyani kodwa manje uyabona indlela ahlola ngayo ukuthi ihamba iphelele endleleni bese mhlawumbe ezekufogiyani ngabe mhlawumbe izizwe lezi sikhuluma ngazo ziyakwazini ukumlekelela ekutheni mhlawumbe akwazi ukuthi adonse phela mina ngibhula ngazi izizwe mfowethu ngathi uma sengiphumile ekuthwaseni ngifuna abantu bayizwe lento ngathi uma ngiphume ekuthwaseni ngabona ukuthi ayinkunzi iningi ngakithi ngase ngithi cha ke ngisuke kunendoda ngakithi ebekuthiwa umatshekwane ngase ngisuka ngiya kuyubaba omdala ngayocela ukuthi hayi indoda ngifaka amajaji lapha azojaji indaba ngoba bengiyisayona ngisonta ngishilo so bengenzela noma ngifica inkunzi bese iyakhuluma lento kimi aphakamela ama Ariel so uyakwazi ukuyifuna lento kodwa iyacelwa uzothi icelwa kuphi icelwe emsamo kini kulabantu abakungenile ukuthi cha anginedeleli bomkhulu anginedeleli bogogo kodwa ngicela ukuyobooster engine yami ukuze ngiyabona udizili ngathi uyaphela manje mangibooster ngenzela ukuthi uma kufika umuntu ngiphakame ngimbuka melapha emgwaqeni ethi inkulumo ukuthi nokuthi uyayizwa indaba kunjalo so abanye abantu mkhulu benza into ezisimanga umuntu ethe mncane efika entweni ahamba yofuna into angakaludli ukuhamba angakaparuli angakagwabuki lokuthiwa kubhodla iliqhume kahle idlozi ngoba idlozi uma seliqhume kahle liyakulawula yilona likutshelayo manje afika umuntu omdala hamba uyolanda into ethile kuba niyona ezokusiza yebo la Fogiyani siyathola la uthola ukuthi umuntu mhlawumbe uyahayiza bese kuthiwe ufakwe izizwe usuzichazile wazehlukanisa ngabe mhlawumbe umuntu onjalo uyakwazi Fogiyani ukuthi mhlawumbe alekeleleke ngoba khona umuntu ngempela othola ukuthi uyagula kodwa ukugula kwakhe kuthiwa indaba inezizwe phakathi ziyaphuma izizwe kumuntu ofaka izizwe leyo nto kufuna siyikhuluma into ekhona sikhula ikhona nakomkhulu ihabiya umuntu ayivela ekhala ingane esikoleni ikhala igijime kubo kamfana noma enye ikhala njengomuntu onedlozi iqhuleke iyaphuma iswe bayifaka ufufunyane lolo let's say just ilinganisa kanje lento ngenzeka mhlambe ingane yakho mina ngiyayithanda ngiyalinganisa ngawe la ngingalinganisi ngomuntu bese ngifika endlini ngithi hey no man ngiyabona ukuthi bazangidida abafana bese ngithatha umuntu wami bese ngiyiphosela ukuthi ayizela uma ikhehla lingafuni la kini ngeke ize kimi lento izoyakha ibe nesibizi ikhaliwe la ekhaya Fogiyani mnewethu ngelinye ilanga kukhona insizwa ithi le nsizwa yaba nesibonakaliso mayiba nesibonakaliso kufika isalukwazi kodwa lesalukwazi lesi sizothi hayi mntana mina ngugogo kanyoko njengoba mntana mula uthwasa la uthwasa khona hayi ngoba nakuukuthi wena kufanele ukuthi ube la kodwa lo muntu oyekade kulekelela khona izinto akufakela zona kulokhamba ekunikeze lona kwayizona ezikubizayo nezikukhombayo okuthi hamba uthwasa lapha kungabe mhlawumbe inkinga enjalo iyakwazini ukuthi lo muntu asizakale uyalapheka gogo uyalapheka ngempela angifuni ukukhuluma ngamazikho abantu ngikhuluma ngezikho la Nxumalo sengangayibona imikhuba enjalo sengangaqondana nayo abantu abathwasisiwe bafakela izinto emagobongweni yazi imvamisa angazi uthoba nabakwenza kodwa imvamisa kunomuntu ofika athi mayihlala nawe eze ukuthi ayikhona man lesalukazi esila singaphezulu kwami bese aba nomona bese afuna ukucwiya
la awukwazi ukucwiya abantu bakaNxumalo ngeke uzukwazi ngoba uyena wakithi othi umabiza uthini ngeke uzukwazi manje izinto eziningi ubone ngathi sekunezangoma ezithwasa zingelaphi abantu basuke babona ukuthi ayi lo mntwana unalo idlozi kodwa manje uma singamuthi mhlambe singakwazi ukuthola idlozi lakhe ngeke ulithathe idlozi zomuntu kufana nomuntu athi sisekuleyo ndawo athi umuntu uzogaya umuntu umgaya kanjani ngoba umuntu owakithi mase ngimdinga ngizombiza eze kimi kunjalo mhlawumbe Fogiyani sesizophetha ngikuzwile ugcile kakhulu ebungozini bezizwe omunye umuntu uzofuna ukwazi ukuthi yini enhle mina engayenzelwa izizwe ngoba njengoba sabantu asifana sonke sonke nabantu abasembethe futhi abasonti bonke kukhona umuntu owembethwe zigila mkhuba kukhona umuntu owembethwe abantu ababethanda imilingo uzofuna ukwazi ukuthi kungabe ikhonani into enhle ekwazi ukwenziwa izolo ngiyawuthanda lo mbuzo wakho izizwe ziyayenza into enhle one mangigayile mina ngazenza ngiyakwazi ukubethela ngaze ekhaya ungangeni wena two uma ngigayile ngiyakwazi ukuqinisa imoto yakho ingathathwa umuntu 3 uma ngigayile ngiyakwazi ukuthi uma ngabe mhlawumbe untshontsha into yami ngikubaselela uyibuyise ngoba njoba sithi izizwe lento sikhanda sivu sihambe iphile wena ungayibona impuphu kodwa mina mase ngiyikhulumisa iyaphila uyayizwa lento engishoyo so izizwe zi right ngifuna ukubatshela abantu bonke balalela eSouth Africa izizwe zi right kodwa ku wrong ukuthi uqhambukele wele endaweni obengafanele wele kuthi cela bese uyathola ngoba Fogiyani omunye umuntu uzothi ngiyakuzwa mawuthi uyakwazi ukuqinisa ngazo umuzi abantu bangakwazi ukungena bazokwenza ukuganga kungabe mhlambe kusasa abubi bikhona ubungozi bokuthi mhlambe sigcine zisifukele ubalulele ukuthi amabhubesi amanca njalo asugcina mhlambe phakathi kwale khasi kukhona imimoya ehluphayo yalezilwane sibona ibhubesi esingalazi ukuthi iqhamuka angithi uma la ekhaya mina ngiyinyanga ngiqinisa umuzi wami inyanga iyabaqinisa abantwana bayo ukuze bangadlali abantu so mangigaya lento yami mangiqeda ngibabiza bonke abantu abamngishisela abagobe bayihogele bese ngibashaya uhlanga olulodwa la uma sengihambile ngifice ukufa ngoba ngizofa uma sengihambile ngifice ukufa iyo lento engenza ngibuye ngizokhuluma nezingane zami ukuthi lalela wena sibanibani ngicela uthathe isikhwama sami wenze kanje sengiza eda kuyo phela ukumtshela isizomla izizwe kahle kahle ezokwenza i-remote yokulawula yes i-remote le kanjalo nasemotweni Fogiyani naku Fogiyani ubungifakelile emotweni ukuthi zigazi sengiyidayisa mina ngabe mhlambe ihamba nazo khipha ibhodlela lami ulibeke ekhaya ungahamba kanjani ungakhipha ingane la ekhaya wena uhambe ungayiphahlanga esibayeni khipha lento yami engufakele yona emotweni uyishiye la naku Fogiyani kunomuntu mhlambe oyithengile imoto Fogiyani yayikade icushiwe indlela thile mhlambe ifakwe zona izizwe lo muntu omdayiselayo wakhohlwa ukuthi ngangiqinisile le moto ngabe mhlambe lo muntu oseyithengile imoto ngeke nizizwe imhlupho uma ngabe sewubona ukuthi wawukhohliwe lo muntu ukhipha indoda kade ayibeke lapha ngicela uhambe uze lapha kuFogiyani siyofuna ihlahla lomlahla Nkosi nendwangu emhlophe uyangizwa ukuthi ngithini manje simasibuya nayo le ndwangu emhlophe lehlahla lomlahla Nkosi yemfuleni nomuthi wakhona siyahamba suke siyayigeza imoto siyayithatha lento ebibekwe la madoda bembekelana ibeke usibanibani wakabani njoba ningasekho kuye ke manje senila sizonifaka la emfuleni hambani nibuyele kini ningahlupheki uyangezwa ukuthi ngithini kunosiko ke la khona mawenza leyo nto ubona ukuthi imoto iyahlupha noma mhlambe kunjani njanyana ube sothenga isibindi nogoloko unike la madoda nemali noma ngaba u5 emhlophe noma 10 uyifake la uthi nayi imali yokugibela nizogibela nganibuyele lapho ngalento ifana noma umuntu alanda isigubhu sesimhlupa siyakwazi ukusibuyisela emuva ngale ukuthi kufa abantu uthenga isibindi thenga ugoloko ubeka imali la ufaka la iplatini ubeka lezi zinto bese uyibeka lento yakhe lo muntu la hambani madoda nibuyele la inaqhama khona siyabonga seniwenzile umsebenzi muhle buke lo mpunga yesintu TV asifuna ukugeqa amagula ngoba asemuke le nombolo lokuzibona sivela le screen sakho ezibhaliwe kwathiwa Fogiyani ezakho umfokazwide usiphundi siyabona sinamehlo uzokwazi ukuthi umthinte ekuzona makhona usizo olidingayo ngenzeke ukuthi nawe kukhona usizo olufuna mhlawumbe usuyazifuna lezizwe akhuluma ngazo ngoba Fogiyani ngeke sakubalekela ukuthi
abantu mfowethu banazo imfihlo umuntu angafika la athi yena hayiqotho akafune lutho mayenyanga phela unamanga ngokutshela mina ukhuluma nenyanga mayenyanga unamanga ebusuku uyaphuma endlini ayokhuluma yedwa ungafuni ukwazi ekhuluma nani kodwa engikwaziyo uyaphuma ayohlala lapha endlini yakubo ngoba isuka sakhuluma nabantu bakubo lapha baphelele bonke akhuluma nabo so ke angifuni umuntu athi mina ngcwele mawenyanga nje awukho ngcwele akunjalo awukhonjalo nami ngisho njalo mawenyanga awukho ngcwele ayikho nje inyanga engakwazi ukugayiswana hayi isuka isikhohlile ibithi inyanga ngiyayigaya mfowethu mina ngiyigaya kakhulu ilwane kakhulu amathambo manje agcwele ibhokisi alingaka lapha endlini ngiyagaya mase kungisukile nje sengithi ake ngisukele ilwane ngiyigaya impela qobo ngigayizona ngikazona impela angithi phela ngifuna ukwedelela nguwe mawenyanga mina ufuna ngufuqa ngelwane phela ngufuqa uthi ugejima ushumuzo wakho yebo kunjalo phela buka lo Isintu TV siyacela ukuthi niwuthathe lo mfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo bese siqhubeke subscribe ku channel ethenkulu impunga Isintu TV ufogiyani konje utholakala kuphi ufogiyani utholakala eNanda ngokuhlala nakwaJobe eJozini atholakala kulezi number ke 079 31 588 76 no 074 7616 531 siyotholala kuleyo number ukhulume nami ngizokhuluma nawe ayibonke igama impunga amen I want to